Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vekule July ni som pasari sang ni som ni pali ania thu tharang rang kan ngai thadona Mizoram lam thu thar hian botan te ang sarkar lai pui chuan Mizoram aral tlan mek Myanmar mi singthum le sangthum zariat chuang te biometric manga chinchia na kalpui hun tur chu December thla thlengina pot sei Home Department atanga thudon danin Myanmar al tlan Mizoram sahimna tana ommek te biometric manga chinchia na tura tan hian sarkar lai pui thu nung nga mek ania Ahmalama Ministry of Home Affairs MHA in Biometric Enrollment Portal asiam chu ramdang mi India ramaron lut an ramathon let tur te tana duan ania wangin siam that angai thu Home Department chuan an soya siam that rotna an thlen hi MHA lam chuan an laron chang lawa Union Home Minister Amit Shah chuan Chief Minister Pulal du oma hna Myanmar al tlan te chu an rama muan na tluan tling aum ma chuan thon kir an ni lo tur thu lo tiam to a chuti chung chuan thon kir tur te pola biometric enrollment portal an ron duan le sia wangin siam thatura an ngen na chu Mizoram sarkar ina hak meka June ni som pariata Council of Minister thukom chuan sarkar lai puin Myanmar al tlan te biometric manga chinchia na tura thu thar aron nei le chuan kalpui ngal mai ni se ti in alorel to ani Myanmar al tlan an tamlai khan mimaltin chanchin biographic data lak aloni to a mi singthum le sanga som pakhat te chu chinchia an nia mi singhi sangriat zaruk som thum panga te chu identity card pack an loni to bok karkal ta chung khan Mizoram ommek Myanmar al tlan zinga som pahnih te chuan an omna kolasi pan chua san nia riatania Myanmar an kir le nge Mizoram pon mundanga an kalti riat chian alani lo heti hian tundin muna Mizoram Myanmar al tlan mi singthum sangthum zariat som ni pathum manom meka an zinga singkhat le za somli pakhat hi mi pa an nia mechia singkhat za sari som kwa pakhat omin naupang singkhat sang ni zariat som kwa pakhat an omani Zoro press statement hingai thang voin ni som pasari July sang ni som ni le pali ni lai ni chanudar khat khan Zoro chuan Aizol press club press conference an ya press conference hi puar sang ko ya president Zoro ina kai ruaya press conference a hian UN wa Zoro palai kal report ngai thakani Zoro UN palai pulal nun fela chong thu Zoro Western Zone president chuan UN awa hian ramza som kwa palian in ziakluta indigenous people nei ram som kwa anoma tun UN in khompuya hian indigenous people nei ramatangin palai za sari som thum kan kal khomani thu soina hun hi minute thum pe kan nia du angin thu asoi man lawani zofa ten India Myanmar le Bangladesh ram chunga har satna kan to te soi chua kan du si a hun atlem le ani atia pulal nun fela chong thu chuan Zoro hi Mizoram chuan mi hian kan rhevak lawani mai theya UNO mun pui Switzerland chuan mi hian Zoro hi an lo hle a Zoro palai kan ni angin min lo ngai poimo hle ani zofa te tan Zoro thil tum hi a poimo em a koi muna po omila kan ngai poimo angai ani UNO wa kan palai ni pui ta chuan zofa te hi in tang rual tok lo hle a tang rual ula chuan din chua theina chance thatak in nei ani mintia in chan vo hi in ngai sak lawa chu wangin zofa te hian kan chan vo hi kan ngai sak le zualanga yani ati pulal nun fela chong thu chuan UN wa apalai puiten thupoimo ati em an thil thu asoya zofa te hi Hindu Musalman le Buddhist in kara Christian ni in chenga sakholian pui pathumin an hual vel chewa in tan chet vel har sadona ni zofa te tan chuan ro rel na pakhata oma zalen na nei hi in ma mo hle ani minti atibok UN expert mechanism on the rights of indigenous people 17 session hi niria tatangani som pani July sang ni som ni pali chung khan Geneva Switzerland khopuya nei ania Mizoram atangin Zoro ayoin pulal nun fela chong thu Zoro Western Zone president le KH Lalruat pui ser chief te an kalani Lengpui airport ti changtun na a dan bo chia chief minister lui
puzoram thanga pu ani na lokayak ta in a private secretary kaltlanga chief minister pulal du oman thu thar the dar tu te akom tuma a thu soite an zo chian na chu chan ani to a Mizoram First Movement MFM chuan Lengpui Airport ti changtun na dan bo chiat na a oma ngain March ni som pali sang ni som ni pani khan lokayak ta complain an thelu ta amo phurtu bera heti laya PWDN call to Chief Minister Puzoram thanga an pu ani lokayak ta chuan GAD thu azo fian nuwa Anti Corruption Bureau ACB chu zirchiang turin na tia ACB report thelua du khoplo na an ne awangin lokayak ta chuan ACB chu zo na zot le a SCB in a chan le nuwa hearing soiho na le in zo fiana buat sayani Mizoram lokayak ta chuan tumni hearing anei to a November ni som pakhat sang ni som ni pathum le January ni som paruk sang ni som ni pali khana buat saya thutluk na ero ala siam lo Chief Minister pulal du ama chuan Lengpui Airport chaithat chungchang hi January ni ruk sang ni som ni palia CMO conference hall press conference anei na asoi chuaka chu athu soi chu lokayak ta chuan ngai poimo in Chief Minister private secretary nena January ni som pakwa sang ni som ni pali khana zot fiani lokayak ta chuan hun engemo chen Chief Minister atanga chan na andon lo nuwa tuna chuan an dong to a khriat bel du an nei te SCB a zot le in chan na an mak le mek he thu buaya hian mor an labok lawani Chief Minister pulal du ama hian thu thar the dar tu te kom na hian Delhi atanga ai zola aron holama Lengpui Airport ayan fiangal thu soin Kamru laten airport a rem an siam meka sum sena tam le estimate rem bang siam na tur atela ma se abang siam lovin an kal sanani tin rem bang chu siam le ngal turin thu apek thu asoi airport terminal pon lama kong chong chu chengnuai za sari chuang manga siam ani thu soin pulal du ama chuan Kamru la siam ani terminal a apo na dropping zone pahni a oma dropping zone hi achungzar ani lo ve ve a estimate achungzar turatela achungzar hal ve ve turin ka hril ati Chief Minister chuan airport baggage area asir le lama chau anda a asir le lama da turin ka hrila hei po hi estimate atelsa contractor ten estimate ang takin an siam turani ti in airport chaithata aerobridge tel ani lo chu poya ti thuwa soi MFM chuan Puzoram thanga chu Chief Minister ani laya athu nei na mang kholo le chung khat laina du sak uchua ka an pua India dan pui article som pali abo chiata wangte General Financial Rule sang ni som pasaria rule za som ruk pani na le Vigilance Commission thu chua rang te abo chiata wangin Prevention of Corruption Act 1988 noya thu buai siam sak ngei turin lokayak ta kan thenani anti